Ole hei Kawlkulh Group YMA te dulte branch sa committee nei dona jingkar tangin kanin bo seya cho ei lo rong kal turte anni hloma wangin heta dulte a cho ron eyang e wangin dulte branch YMA ten choi kan lo siamsak hei bokbon te kan pe sak don tin hei he tilama hianin sanga fry turte omboka he lama hian arsa kan branch secretary ne lo silmek boka atui viau tura nga yang sil uluk boka fai thaviau tura nga ila he lai mi hi chbel turania bu te kan thapa hei bai a hianin bai bing te po kan thak dona bai tur thlaira chan me kani hei hi chatani turania ki lama ki marcha ten road som boka kan bai tur thlaira po hei kan chan zo to a ta hian kan chia hria he lama hian cho min to a hei hi arsa kan ania sanga po kan lak fry man chia lawa he lama hianin thleng silte an om boka thleng sil fai tu hi a ngai ani ole hei kan in pe fel trap to a helama hian chatani po lo siam uluk khop mai tui don khop mai he a siam tu hian siam uluk ang renga tui viawang he lama hianin sabzi dang arsakan te sanga fry aw sanga kan te ala min chia lawa sanga hetia han kan ro ra phi a ru te ne na a thial som vek thia tui bik hei arsa po min don hnaya ani hi kan branch assistant secretary nia khi kan chief cook ani khi chief cook in sanga kang me kani a uluk hlat khop mai khi thak zana arsavil tu hi kan branch treasurer ania hei chatani siam tu hi finance ani boka ti chuan he lai mun hi committee na tur ber chuan ya dulte branch YMA library tur ani a he library tur hi saski hnoi atangin sakna hi kan hmu a hei mu ang hian nuam don khop mai so dulte kon he lama hianin bai lo chuang me ka ei po kan pe fel tre bai chuan hi min chuan pe fel ang chu kan ni to mai don ani so bor mai a hei tui tham viawang atam thama a hang tham don boka an ron thleng tan nak ka hei mi khwal te po an hanin chi bai kwal vela atui don em inte bai ru hei mi khwal pon lo thleng to e bai po hei min trap to a tui mel to khom mai sar mai a kho so bor a min trap to ni ei thei trap to sanga po kan kang min zo fel to hei tui viawang nei chutani point pe zan to ni hi mi khwal committee tur te po khon ron thleng nak a anon thlen ki ma cho te kan eyanga committee tan to mai don ani cho an han don nak an por viau tura ngai la ke mania in so
tur te nan tia bai te chutani he sangak kan atui ve viau tura chang kan ngaya eitur viau tura ngai phot mayang Kawlkulh Group huam chunga hian Kawlkulh North Kawlkulh South dulte puilo van kal chhor tui van cheng pui te kan oma chunga tang chuan group committee member te le branch chin tangin mi pahnih theuh an rong kala zingkara chei lawin ti chuan helai hmuna chei te kan lo siam saka branch YMA in an eitur ve viau tura ngai la helama hian group president hawin hei chahlui an lo kila an eitur hmel khop mai helama po hi an thua seitong khan helai hmun hi dolte branch YMA library tur ania sakzo lim alania kan la lu fel chia lava Kumading a hon na te po kan la mang lo ani heta hi na thanin chon lo ei poka heti han chon ei khama chon committee an tan nei don ni an mai ai katipal hela mai fatu ho te po zingkar tang em boy poka an rila tram hmel to lam khop mai ma no oi no ne tôi tìm tôi khom bài hay hi kan branch president ani bar puk ro ai van san kal em Ava sa khala ho chinte so lama son service ten Independence Day polin flag te an lo boy pui ve mek bukani ole cho te kan han ei ve to nge ni le phot ule